Color TV. Color TV machiegni pacho ma e odwa. Murika mura maintiere janeno mar Color TV midhiambo makawuono mar chieng' tich adek tarik 8 dwe mar Ang'wen higa 2020 to kod 6 machiegni weche manyien e kidienje mar podho chieng' nyinga Joash Odhiambo Mitula ka jaloko maro en nyadendi Bella Achieng'. Wachako kamodo ni jatend piny Kenya moluor William Samoei Ruto odiochieng' makawuono koro ne otelo ne oganda jo Kenya e nyasi nendo mar iko mar manenja od bura nendo ma Ol Kalou manendo David Kiaraho mabende koro iki odiochieng' makawuono. Jatend piny kinde onogo ne otend godo jotelo mopogore opogore kanyendo moting'o jalup Ngire Abraham Kithure Kindiki, Spika od bura mamalo Moses Masika Wetangula e kind jotelo mamoko ka kotiyo kod thuolo nendo ogai mar DCP Geoffrey Rigathi Gachagua koro nonyiso jatend piny Kenya mar mondo mi obed motang' koda moko kuom jotelo moting'o jaod bura nendo ma Kikuyu manendo Kimani Ichung'wa ma oyango ni en achiel kuom jotelo mawuondo jatend piny Kenya ka olero ni jatend piny tinde koro yanyo gini gi nyayo kwede mag dhoudi to ne gilut ne ombulu kane giere kendo nyise mar mondo mi one kaka onyalo loso kinde kod oganda mawuok e masawa mar piny Kenya. Kwa sababu rais, sisi tulikupenda, tulikuheshimu na tulikuchagua, na hata kama tuko na shida na wewe tutatatua huko mbele wakati ya uchaguzi. Saa hii wewe iko kwa kiti, endelea kutufanyia ile utaweza, na ujaribu tu, what you can do you do. Mambo ingine tutatatua huko mbele. Kwa hivyo hii ni mkutano ya amani. Wale watu rais wangepata shida ni hii akina Ichung'wa kama angekuja hapa, kwa sababu ni wasaliti wa jamii yetu na ni watu ambaye wametukana jamii, ati wanasema sisi ni wakabila na hao ni Wakikuyu. Hao vijana yako rais, nilikuambia kabla hatujakosana kabisa, nikakwambia hao vijana utembea na hawa watakuweka kwa shimo. Hawa akina Ichung'wa nilikuambia wataweka kwa shimo. Mimi nilikushauri rais, nikakwambia hawa watu ya mlima hawapendi usaliti. I told you that betrayal is not forgiven among our people. You chose to listen to Kimani Ichung'wa. Sasa hii jamii imekukataa, na nilikuwa nimekuambia. Sasa huyu Ichung'wa alikuambia atirigijia atasaulika baada ya wiki 2. Sasa ni miaka ngapi? Mr. President, na kuomba ndugu yangu, you are my brother, I want to request you, tafadhali tafuta amani na hii jamii, create peace with this community, tafuta urafiki na hii jamii, usisikize hii watoto wanakuweka kwa shimo. Koro jatend piny Kenya moluor William Samoei Ruto to singo mar biro neno ni okuodo wi jogo eko masegi e kinde niendi kaluwore kod chendo mag dongruoge ma odhi chwalo kendo kuodo wige weche ma giwacho e kinde onogo bende medo golo singo mathoth ne oganda makono kendo singo ber ma odhuro ne oganda jo Kenya. Na ni kweli hizo barabara zote mmetajiwa hapa ni mimi nilisema, sio mtu mwingine, ni mimi. Na mimi niko na akili ya kujua vile nitafanya hiyo barabara mpaka ikifika mwaka ujao. Mimi nitakuja kufanya mtihani na hiyo mtihani mimi nitapita. Sikila, mimi nataka niwaulize, sikila kiongozi alisema ile atafanya? Ama sikila kiongozi alisema ile atafanya? Si MCA alisema yake? Si mbunge alisema yake? Si gavana alisema yake? Si senator alisema yake? Si mimi nilisema yangu? Sasa kila mtu wewe panga kazi yako ile uliahidi wananchi. Yes. Mimi ninajua vile nitatimiza yangu.
wewe pambana na yako. Sijui kama tunaelewana watu wa Nyandarua. Mimi nimesema kila kiongozi atapimwa na kazi yake. Kama wewe ni mtu ya kupiga nduru na kelele na kuzunguka sijui nini sarakasi, hawa wananchi si wajinga vile mnawaona. Wanajua ya kwamba huyu anafanya kazi, huyu ni wa matusi, huyu ni wa makelele, huyu hana mbele wala nyuma. Na hawa wananchi watatupanga. Ama namna gani ndugu zangu watu wa Nyandarua? Motelo ne mane ndo jatend piny ne ochuo koko kanyende paro mar chika manindo mabende koro neno ni omenda mabalang' en mano mabende koro omed ti godo e pacho kae. Omenda gi komoa shillings bilion 365. Jatend piny ne ochuo koko kendo miyo budget ma pacho kae koro wuok omenda nendo maromo shillings trilion 4 nyaka trilion 4 kod bilion maromo kanyendo 600. Chenro mag dongruoge mopogore opogore kod dhi chwal ka okalo e bilion moyo kanyendo 365 mabende koro nochwe koki odiochieng' ma kawuono nyasi mabende nobagi e par jot mare kata State House buore Nairobi, kendo chwe wang' kod anyapare duol mar jotend migepe Wycliffe Musalia Mudavadi, jotend migawo mar omenda John Mbadi kanyakla bende kod jotelo mamoko kamoting'o Attorney General e kinde mamoko. Gives the most significant increment, affirming the administration's enduring commitment to deepen reforms in a sector that anchors our greatest national asset, our people, and prepares them for the opportunities and demand of the future. Further, in fulfilling of the administration's commitment to foster national healing and renewal under the 10-point agenda, the estimates make provisions for the compensation of victims of demonstrations and public protests, with an allocation of Kenya shillings 2 billion. Your Excellency, with the National Assembly having discharged its law-making mandate, Your Excellency, as the head of state and government, is most graciously petitioned to exercise your presidential prerogative as vested in you by Article 115 of the Constitution to assent to the Supplementary Appropriations Number 1 of the financial year 2025-2026 and Consolidated Fund Warrant Number 2 of financial year 2025-2026. Your Excellency, sir, I now invite the Clerk of the National Assembly to convey the vellum copies of the bill for Your Excellency's presidential assent. Your Excellency, I have the instructions of the Speaker of the National Assembly to once again place before you vellum copy of this bill for your assent. Your Excellency, this bill is a Supplementary Appropriations Bill 2026, which was preceded by the laying in the House of the supplementary estimates following the approval by the Cabinet at the beginning of this session. The bill, Your Excellency, was introduced in the House by the distinguished member for Alego Usonga, the Honorable Samuel Onunga Atandi, who is the chairperson of the Budget and Appropriations Committee. Your Excellency, the supplementary estimates, together with the bill, went through extensive public participation by the 20 departmental committees of the National Assembly, together with the Budget and Appropriations Committee. Weche mamoko ni machon en jaod bura nendo mar Rieda Rafael Tuju krowe kanyendo kod rambuna maromenda maromo shillings gana 100 maindio yangi kinde mabende koro ne ochwale nyimdo nendo makibra kaidonjo ne kanyendo koda ketho mar ne chiwo nondo ma ok ni kare e wi ndicho mare kaito bang'e koro no yangi ni ne upondo kalore kanyendo koda jomoko mane wacho ni ne lowe. Jang'ad bura ogolo chik mar mondo mi kik ndhiye kata we gi rambuna maromenda maromo shillings gana 100 ka bura ne ndibro winji kendo tarik 15 dwe ni ndi mar Ang'wen. I have considered the application for bail bond terms made by the Defense Counsel and considered to by the prosecution, who indicated that they are not opposing the same. The application for release of motor vehicle registration number KCL 346P Land Cruiser as submitted as detained at current police station is also considered
and the response by the prosecution taken into account. The learned defense counsels have sought for an order directed to the OCS, current police station, to supply the accused person with a P3 form to be filled by the doctor. This as a result of injuries indicated by the defense that were sustained during arrest. So then here are the orders of this court based on the above three aspects of what has happened today after the accused person has taken plea. Moko kuom jopiny mawuok e kaunti ma Migori koro singo mar biro rem luto ombulu e yiero nendo mabiro ponono ODM omedo sundo wach nendo mar zoning e pacho kendi. Giyango ni jopiny owinjo bed ni miyo thuolo mar yiero jotelo ma gidwaro, ka giyango ni jotelo mosebedo ka sundo wach nendo mar zoning gin jotelo ma tich osetamo kendo koro dwaro mar mondo mi ODM omigi otiko manyalodie, ka giyango ni sani jopiny riek matinde gi oke gidhi mana yiero jotelo geko matiyo ne jopiny kendo mago eko mok ti to kata mi mano tiko to onge kuma abiro dhiye. Kama bunge la wananchi sisi tunakataa hii mambo ya zoning ambao watu wa ODM wanataka, sababu kuna watu ambao wakuna uzoefu wa kazi, watu ambao wanafanya wanajua eti hawawezi, sasa wanaingilia kwa chama ili iwasaidie. Sisi tulikuwa tunajitokeza kwa wingi sababu ya Raila Amolo Odinga, sababu alikuwa anataka presidency. Watu Wajaluo walikuwa wanatoka kwa wingi, hata kabila zingine. Na hii mambo ya zoning ikifanyika, nilikuwa na mtu wangu ambao napenda, hata kama ni MP, hata kama ni governor, na ameachwa nje. Sitatoka eti niende nipige kura na huyu mtu ambaye nilikuwa napenda ameachwa nje. Sitatoka. Tunajua ile kitu ambayo inawasumbua, wameogopa. Wanaogopa nini? Si wawache UDA ingie kati yetu sisi na hata ODM pia. Iende pale Central, iende Nyanza, iende Western, iende Ukambani, iende pale Rift Valley. Na watu wote wakue, kwa sababu tuko kwa partnership. Hii partnership tunaita broad based arrangement. Wanaogopa nini? Watu ni waoga kwa sababu hakuna kazi ambayo wamefanyia wananchi. Ndio maana wanataka hii zoning. Hata tunawajua wale leaders ambao wanataka mambo ya zoning. Hakuna ile kitu ambayo wamefanya. Hii ndio maana unaona wanapigania hii maneno. Kuna wale wanataka second term, kuna wale wanataka waingie. Na wanajua zoning ikifanywa watakuwa na kazi rahisi sana kuingia mahali ambao wanataka. Hii ni kati yako na wananchi. Vile unafanyia mwananchi kazi, vile una interrupt na wananchi, na vile unakuwa karibu na mwananchi. Hiyo ndio itasababisha mwananchi ya kupigie kura, uende ufanye kazi. Sasa sisi kama wananchi tunataka eti tu freedom ikue. Freedom ikue, ODM ikue na freedom, kila kitu ikue freedom, waache wananchi wangangane, wale wote ambao wamekuja, hata mtu amekuja na party gani, muache akuje, tufanye hii election ya 2027, tuone eti nani anashinda kwa kiti ya gavana na wach nendo mar kwedo zoning bende ogol kata kweri kanyendo kod moko kuom jotelo mowuok kadho wadhna michumbi ma oyango ni duond buch siasa nendo mar UDA gidhi chungo jotelo duto lemo geko mopogore opogore mak mana mar jatend piny Kenya magiwe kanyendo ne jatendgi moluor William Samoei Ruto gi kwedo malich mokalo dwaro mar ODM mar mondo mitim zoning kadho wadhna michumbi kono kai kinde nendo bende gi kwedo jotelo makwedo piny owacho riwruok nendo mar United Opposition magiyango ni gie kinde niendi koro dwaro mar mondo mikik jatend piny Kenya moluor William Samoei Ruto med chwalo chendo mage mag dongruoge ne oganda e pacho kendi kendo yango ni jatend piny ema gibiro yiero e yiero mabiro. Tutakuwa na mjadala na ODM, lakini mjadala hatutokuwa nao ni kumpa Abdul Samad tikiti ya kurudi kama governor wa hapa Mombasa. Kwa chama chochote, kwa misingi yoyote, kwa ngazi yoyote, Abdul Samad must. Abdul Samad must. Abdul Samad must. Haiwezekani. Sisi kama UDA, mtu yoyote anataka kusimama katika ngome za UDA, tumemkaribisha asimame. Hakuna zoning tutakayomwambia mtu usije kusimama ndani ya ngome ya UDA, iwe ni Rift Valley, iwe ni mahali popote. Lakini na sisi pia hatutaki mtu yoyote atuzuie kusimama ngome ambao na zita zao. Kama ngome ni yako, iko shida gani? Uko na hofu gani? Mimi nataka niwaambie wale ndugu zetu wa ODM,
na yoyote anampenda William Ruto, kwa sababu saa hizi kutoka kule Vangam hadi Kiunga, kwa wote viongozi na wananchi wanamuunga mkono William Ruto. Lakini nataka niwaonye na niwaambie, musilete upinzani kura za mheshimiwa William Ruto zikaathirika. Sisi wote tunasema our priority ni kikapu na debe la William Ruto lijae kwanza kabla mtu mwingine yoyote. Kwa hivyo kama tunataka kikapu cha mheshimiwa Ruto, na kama kweli munampenda kwa matendo yake na bidii zake, tuhakikishe ya kwamba tumekubali watu washindane, ili za huyu kidogo zimwekee William Ruto. Hii maneno ya kuwe na zoning, sitowaambia hizo ni ndoto za mchana. Hakuna zoning ya mchana wala zoning ya usiku. Kwa hivyo wale wanaotaka kupigania kwa tikiti ya UDA, wadhifa wowote, kuanzia governor, senator, wabunge, women rep na ma-MCA, wewe pigania upate tikiti ya UDA, na ujue sote tutakuwa kwa debe tuking'ang'ania hizo viti. Yana marmodo memake gikanye kidieni ndi mar podho chieng' kata kamano turi kodwa sa achiel gi sa adek kidienyo nogo mar machiegni pacho ka achiel kod ng'end weche oriti masani. Nyinga Joash Odhiambo Mitula ka jaloko marwa en Nyadende Bella Achieng'.